U sredu, dan posvećen časnom krstu, 4. oktobra po novom, a 21. septembra po starom kalendaru. Pravoslavna crkva se molitveno seća svetog apostola Kodrata. Sveti Kodrat, jedan od 70-orice apostola, propovedao je evanđelje Hristovo i bio episkop u Atini, a potom u Magneziji, poluostrvu u Tesaliji. Svojim propovedima mnogim jelinima je pomogao da otvore duhovne oči i prosvetle svoju dušu. Njegov životopisac je zabeležio da on beše kao jutarnja zvezda usred oblaka. Jer kao što zvezda osvetli i pokaže put zalutalom u tami, tako je apostol Kodrat zalutalima i izgubljenima u duhovnom mraku pokazivao put ka Hristu. Poznato je da je apostol Kodrat bio veoma učen. Sveto pismo, spisi apostola i otaca crkve prvog veka nisu mu bili nepoznati. Poznavao je istine hrišćanske nauke, kao i ustrojstvo i zakone hrišćanskog života, kojih se uvek držao. Zato je u svojim propovedima jasno opovrgavao zablude idolopoklonika i oni su napuštali svoje paganske običaje, okretali se jednom istinitom Bogu i kretali putem večnog spasenja. 126. godine apostol Kodrat je napisao Apologiju, odbranu hrišćanstva, i predao je rimskom caru Adrianu. Publije Aurelije Adrian, rođak i naslednik cara Trajana, vladao je od 117. do 138. godine gospodnje. Smatra se da je ovo delo svetog Kodrata uticalo na Adriana da ublaži svoj neprijateljski stav prema hrišćanskim stanovnicima Rimskog carstva i prema Svetoj crkvi. No ipak, zbog svog neumornog apostolskog rada, hrišćanskog života i velikog ugleda među narodom, Sveti Kodrat je, kao nekada sveti prvomučenik Stefan, kamenovan. Ali ruka gospodnja ga je sačuvala. Zatim su ga mrzitelji hrišćanske vere bacili u tamnicu i morili glađu. Sveti Kodrat je mučenički postradao 130. godine gospodnje u Magneziji, gde je i pogreben. Časnog sveštenonačelnika i neodstupnog stradalnika Vaseljena ti prinosi, Gospode, apostola Kodrata, pesmama poštuje časni pomen njegov, moleći svagda oproštaj grehova, da daruješ onima koji mu pevaju milosrdni.